Hello, my dear friends. How are you doing? I hope everyone is healthy. Welcome to my English class. I am your English teacher, Ырыскул М.Мамбетовна. Today we're going to talk about comparative and superlative adverbs. Андамесе балдар бүгүнкү сабагыбыздын темасы бүгүн силер менен тактооштордун салыштырма жана күчөтмө даражалары жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. My dear student, I want to wish you good luck. I know you are a good student. Never give up. You are the best friend. I am proud of you. I know you can do it. And I will believe you will be the successful person in the world. Жогорудагы балдар айтылган каалоо тилектердин баары силерге арналат. At first, guys, let's make up the class rules for our online lesson. Okay, so are you ready? Келе балдаранда силер даяр болсоңор сабакка биринчи сабагыбыздын алтын эрежелери менен таанышып алсак. First, singing on time. Find some quiet places to study. Listen. Look at the screen. Raise your hand. And don't talk to your friends. So guys, today we will discuss and learn about adverbs. What is an adverb? What is a comparative adverb? And what is a superlative adverb? Бүгүн балдар сабагыбызда силер салыштырма тактооштор тууралуу жана күчөтмө тактооштор тууралуу сөз кылмакчыбыз, талкуулайбыз жана үйрөнөбүз. What is an adverb? An adverb is a word that tells more about a verb, such as how, when, or where an action takes place. Балдар, тактооштор эмне бул? Тактооштор деген эмне? Тактооч бул көбүнчө, көп учурда этиш менен байланыштуу болот. Этишти бизге сүрөттөп берет. Жана ошондой эле кантип, кайда, каяка деген суроолуу сөздөргө жооп бермекчи. Мисалы үчүн, for example, the girl ran. Кыз чуркады. Бул жерде ran кызыл түс менен белгиленген, этиш болуп жатат. Кийинки сүйлөмдө the girl ran quickly. Бул жерде кыз бат чуркады, катуу чуркады десек болот маанисине жараша. Бул жерде ran деген этишти quickly деген тактооч сүрөттөп жатат. Кыз кандай чуркады? Бат чуркады. How did the girl run quickly? Байкасаңар балдар, тактоочтор көбүнчө англис тилинде ly суффикси менен аныкталат. Биз ly суффиксинен тактооч экенин билсек болот. What is a comparative adverb? The comparative form of an adverb compares two actions. Бул жерде балдар салыштырма тактооч жөнүндө болуп атат. Салыштырма тактооч деген эмне? Салыштырма тактооч өзүнүн аты айтып тургандай эле, эки кыймыл аракетти болобу, эки адамды болобу, эки нерсени болобу, бири-биринен салыштырып жатканда колдонобуз. For example, he ran faster than her.
She sings more sweetly than a nightingale. Бұл сөйлемдерде fast деген ататооч, тактооч, ал эмес sweetly кийинки сөйлемде sweetly деген тактооч сөзү колдонулду. The superlative form of an adverb compares more than two actions. For example, he ran fastest of all. He sings most sweetly of all. Er or est to all adverbs with one syllable, to a few adverbs with two syllables. For examples, soon is adverb, sooner comparative adverb, sooner superlative adverb. Two. For most adverbs with two syllables and all adverbs with more than two syllables use more or most. For example, frequently, two syllables adverbs, more frequently, comparative adverbs, most frequently, superlative adverbs. Let's list to form negative comparison. For example, quickly is an adverb, least quickly comparative adverb, least quickly superlative adverb. Rule number 5, irregular adverbs. Don't take er, est or more, most. Биз балдар туура эмес тактооштор дегенде туура эмес этиштер сыяктуу эле окшошуп кетет. Ошондой эле балдар булар жогоруда айтылган эрежелерге баш ийбейт. Бул таблицадагы силер көрүп турган сөздөргө эч кандай мүчө улабайбыз, мост сөздөрүн колдонбойбуз. Булар өздөрү өзгөрүлүп жазылат. Биз бир гана балдар жатташыбыз керек. Practice. Our first task, will is the correct adverb form, comparative or superlative, of the adjective in brackets. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырманы аткарабыз. Кашан ичиндеги сынатооч сөздөрдү салыштырма же болбосо күчөтмө тактоошторго айлантып туура жазып чыгабыз. Take your homework. You will do at home. Please write your notebooks. This task for comparative and superlative adverbs. Write the correct comparative and superlative adverbs. I hope that you like my lesson, and in our lesson you were very active. I wish you good luck. Thank you for your attention. It's time to say goodbye.